Ameli ka khnam na shillong not ba adil bat nongro mulong ba kum kani ka por ba ka jala ka don ka jikun ban yo ya ka inline permit la don kam ban pentili be tang ka we ka surubat ka we ka bor klem kenseng ni parti haba kren bot uma por uba adil bat lo ong ru ba ka jing kli ka song habaro ban yakun ya ka te ke isu ka ba khmat e ka ba ka jala ka don kam kerki ban yo ban yada na umender ha ka we pat kaliang ulo kenturu ya ka sogar bedeng ba kam dei satya ban Pynlong issue election ya ka ILP ne ban ai ondala jandei ka election Ameli arjar arbulai. Kani kamdi tak ni kenti ke mana Islam ni khut. Kani kadai ke bawah ila Islam lupa nak tu kisah ke balik. Nanti ki mari yo pasti di. Ila ya dawan aku bantaban. Kamu geladon kisah balang tu ki por bantawai kai lebih. Kalau dia ke por, kani kala i. Masuk bah nginum dei cuma pen slam nani ban pendir por show. Ma government kani ban take full responsible. Yang ni ka Ishu makanya kedai kawai ke mechanism kalau ban yada kerpang ini ki red part kita try mulu ban asno ba ban kentu kerpang khatam ki sama ki nongelam nagi sembala per subah se kapor kelai idon si bomba ki Ishu kabadong kam do khabat do ki Ishu kedai jeteli ke masisha to khamadon kita ke per jumut ani tai mla ban kiar hendai kita ke per jumut kinum dei pat banong kadau ke bangi haban ya pat na ka jokalenti negadon kam ka ba kongsan mata kalong bangi dong kam wan lang hakmat kelet no ki berkhoi ndengin bu bet ya jat ndriu hakmat bar khamtam ni ki Ishu pi ke ba kongsan mata kalong bangi tip pai ba bro unanimous decision mo la pass ke resolution mo ka bas house di ngatrai dong kam Ishu hi bagi nang haban de pembon kam mani ban penlut kai ke por Delhi kadai ga duty jong ka government of Meghalaya lembaga official pada juga por na po ka parliament lembaga home ministry bagian pendap no ikabanta makanya kelalong ka ba nginong la Ishu bagi nang penslen kam de Ishu jingsha bagi nang penslen amari ga Manipur ka ba tangdaki kendiat por kamu ngila manong ngila dawalan la slam ba tendai kani kali ka kalong very partial ke balong ka balong le shia kani maybe ke game politics game joka central one divide and rule here not east no kam masuk tu chaya ta ti boleh ni dong kam ini ka ILP ka bakong sandu mata kalong ba kini ki priu ki ba oppose ya ki ba mi hak ken subah ken sutru wanu melam baklai pai ba banong bagade ke transit road ni dong kam ni ka ILP mata na thi penong bangin le chpo silja kiar po PB kiar po khnailat kiar lem khra maro bachim chibi clear bagin mula ar compromise halor ke development halor ke tourism ni sutru bala da kadon kata ka true mechanism ka ban ai ka protection yang ni ki try mulu ya ki beriu ke ban sabari ko ban kan penseluruh lagi bagian wan amar ki sutu bagian ke jeda ke bakar pang ki wan sup kili pai sup bar ke LP ru kam dei ke bangi ong inum sha shu nino wan piwan de kilak de klor mile taba piwan de kalenti piwan pile chei pensa kanu piwan am tak e ba nanu pile pingi dokam kerki prat di LP ba government of India ka dei bakan respect yangi ko bejalam khlia ke dei ke benta jong kari India ni kom dokam makaran ke basai it's high time mata ngikren ke VEB ngikren ke MRSSA ngikren ke ILP ke kita ke union government ke ban pen do no apa ini ko ke bangi ngin yo ban yada ila ki jong ki priyo masgo bangi do kamplai ke jeteli ngimde ban syaptin ngide ban don ke chiki khli khamtam ta kalawai jong ki long dien ban ki pateng parna sgo banong kani ke de ke jingle ke jing thumu ke ban chalender ke sarkar India persya ngi kret pa mar ta daw masgo ban kren ke message ko clear bala da kadon ke jing bom perkhat lam na ko pate jungi tari blokat bangi pas ke bil tengku constitution tin re tang ko wi ko ban kan clear la dei ke por bangi hap perkhat ru wala ni di ban kala ya ka rong lama ru ngila dongkam bangi perkhat kata kani kanong kalenti ban hap perkhat thamai ko ban keren ru ya ke entry exit gate ka government of Meghalaya kam ni banyak bakla kani kanong very similar kum ka infiltration in which way will check the influx
Kadang entry exit entry check gate ru hadu kat lu kata ka purpose. Kai kita ka purpose ka balak ban serve lemah lagi entry check gate. Hatu ni ka facilitation center. Kai kata ka words facilitation center. Ban facilitate yanu. Kadang encourage penban dia influx. Nomor penawan nanti ada pimpinan kot Islam pisong pisa pitia pidam pibam pidi lapan biang ke fooding lodging kalau ada istiau artiu si benai nato de labian kot Islam lembaga agent jong government pisarung pada pokok state jongi kan it serve no purpose la kalau konta it's better to go straight with ILP. I would like sincerely to urge to all our beloved representative of the assembly that they should not take people for a ride. Kindly stop immediately the dirty politics, the game of dirty politics or the destructive politics. We should not wait till the time before this tenure ended. It's high time that you should act serious. Nalingan of serious. Sa arts na mata, ngin rakhi ya kajimdap sanpus na. Hey kita kastidhot. Abang i ong kastidhot kadi bandar proper demarcation, proper boundary. Mata nang ikhen ke boundary po ke interstate boundary nginak sakut, nang ikhen ke international boundary nginak sakut. Kumung ila man claim kadi kastidhot. Nomor takadaw ngasngo bo kani ka ILP du kalong relevant bar ka boundary, ka ILP du kalong relevant bade ban separate ya ka Assam Meghalaya gather. Kani kadi wala ara possession tamba kila jawab ki mislead ya bar sa jawab biru nari kapor. Kau yang pengen mau bang inyai pengen mau baca peneriu kecungi ngelasha infiltrate haki way pat kinaway kam tam ya haka kai pateng ngelasha infiltrate haka songkha songban ngelasha infiltrate bat mentaru nginang don haka lenti pila dangi past history kecing sha leben kam tam haki bentar lampi haki bentar blok blok tu kipor di balik baladu bentar menai tentang koi lolong ba kecing trot ju government kimla bikin react kimla bikin penpau kita kejing long leader bersisa ke jongki. Kaya wajah Mizoram ke Assam. Mizoram kita ke strong government ke berang kecik klik nam taki beriu juga state ini. Hadu baka government of India ke intervene. It's high time baka government of India haru kamli bercepikai. Ladi ban intervene. But ladong kam mane tai, ladong kam mane keren, sani baban long serious hapok ke parliament har bade barka interstate boundary, but kita don rugi benta jongka international boundary di berang sakti hadu menta. Ti shopin rakhi ya ka sampo senam ke bahasa arsenam tanah ni genya cuma nga ada make clear hapok ke assembly. Mengandai baningkong du ban agitate persya state government. Ada ka boundary kaman ka solution. Nomor ngilangnya enough is enough. We no longer believe in Chief Minister on the Chief Minister negotiation, on the Chief Secretary negotiation, it has failed tremendously. Nakuan penkut kani, bakalan dongkam kapor, kala i pala dawa pala nak kita juni. Nginum suhala su tang jaj benriu rika bakong sandu mata ngakot mga apil ya baro nginong kawai. Ki paiba ki klem ya lelet langi ngipet by history hapo ka assembly policy council langi dei kisang bala mak do guburum lagi dei kibri wan nak seng leno ru klayo ek jingjok ngin hapar kali mata ke ibadi bale kadi kamera menjungi nyumdei su man hon nak jing sailam ni hap dalam rangi pala ru ngaku amar kan besai ki perlu kum ke UDP ran hapo ka government subha nginum bela bakla arja arpulai nginum community ka bor ka don hapi mata ngin hapen ko ek sarkar ki kinunu ki issue bakta man yong ya karib japan riu nan perken mau sang penkot ya ka senang bari kamlu kin mau ba kamlu kan pen im tangla ka jong ka yeng sam le ka senam kan pen im pateng la pateng